Meru ntere mwanya ni betete na mbere kwaririe twara Koti kweberia gitine Kawira mwangaza arana ande bakiaria babange ba Meru bogite ngugire ande neri imbere ya mutuma twaithingia ni kugwatithania Meru na kubaritira ngugire batumbite kuritira kwa kagita ni arakinya bakathite Ûgambi ba Koti bwegoro na kugabubo ni bumbite kuonokia Meru ndiu ni borite mutuma twaithingia tonyo bisini arumire oritungo yubwa bubwega na keja kwangaratanwa ni siasa kungi na kuge kundi kianzu kimbithi aja Meru ni bakathite Koti nuntu bakurita Ûgambi na kurikithia Kawira mwangaza ane baugite bari na gikeno nuntu nandi Meru ikona kioto Gûkenera pastu ya tongire bambe ombithi we are very happy kana to gwiritwo mono nuntu bwa Koti yetu ya Kenya itongeretwe no mwe wetu wa Meru ja Chief Justice Martha Koome nuntu bwa upholding integrity mwire Meru thaiya bagwiritwo buru na ati ore araugire we should be ambassadors of justice tore Meru toka ambassadors of justice te Meru Anto I think kitu inaleta vijana aitoko mwera ate vijana bakamugwata mbaru mwaka 2027 mwaka 2032 engabana weto wa Meru County. Meru power. Meru fra. Meru fra. Na mbuwe ito wiretwe muno turi ayuthi nontu ito kumenya mutuma ni the o onduke mbethi itora tukwikira doubt ke justice system onto tureta tukona Meru jakete gutagerwa. But to you, Justice Mwamuye, thank you so much. Kere CJ Martha Koome ibwega sana nte wetu. Onto bagwakikisha judiciary thaiji egotika gutweka juris pesa na ya ekonenkera mu Meru kioto kiratu ira achwite. Nataka kuthank Justice Mwamuye. Chukua zako. Rechi yaku mbwekze. Raja ire nkwenda mono kuthank Bwana Eric Mutueri o sana culture nuntu bago tutwethia mono batwe vijana na gutwa kanya ka kuitethia na kujisukuma tu mbele atomba guturekaniria ta use na ratutetheragia arakumba na arombaga na ratugwete mbaru mono amwe na antu bao inenya Eric Mutueri tukobashokiria nkazo bonze we bless them tukobera tutibarekaniria jora unyabo batombete guturekaniria nyakagita karabarari na mantu jamo mono nderenge tureta tukunorete metho ntu tutirona wa gututhekia ende ke thirikari eku tugutega ugatusmairira kwa batu twe vijana ba Meru County nyato tukeja kiregwa na smiles o smile ni kanini one Tena maana kwena siasa from January to December when other counties are progressing. So in my opinion, if it is the right way, by the katiba, by the transition, tuweke kwethira twina governor. Thai tugea kuthiatira decision ya High Court. Na tuwe mutuma twaithingia ka sworn in as governor of Meru. Anto wingi mnibo mo underestimate. Maybe they will ride him very weak. Nonto itokuba there are so many leaders who have been behind kanai ba mo support them no kenda governor. That means these leaders bagenda by so many interests ke county government. Mutuma twaithingia ga gwethira mtu smart. I think he has a unique opportunity of resetting Meru to factory setting. Atweu Judge Mwamuye ukiri ninja sana no tunareta Kawira itarile amnura kuria Koti. By the way, kachagwe kwengwa deputy president. Atathire mieri ile ate anete. Lakini Kawira na die Thomas mieri 6 na sogere murungu katho itarwaria na twire Judge Mwamuye asante ni atuomo uwo obwethia na bobo enya no tubwa kuturukiria mamoni kenda kaunti ta nambere.